be dak be manya gblɔ na abale ke me do gbe eye danzo be ma do gbe papa ale be mia yi de wɔnawo dzi vɔa mele papa kpem kple haya hafi ma yi de ema gbɔa me di mana ne miaƒe nukpɔlawo nya vivi be wɔna ya dekɔnuwo yome ti mele alo dekɔnuwo yome ti miele menye be Timothy fagbanle tagbanto velie tonlie me yome ti melo menye be Isaac fagbanle gbanto kwitoto be yome ti melo mi okata mi church bi invest to church ti evevie menye awe nye kpoma evevie nenye nuyo mi to gbo wo to gomejijia wo yome ti miele tami amu ko no message do rano be be dem Kristo to nenya wala Kristo to menye amalek menya mawo owumu ivi papa e ke logbonya fia amalek menya mawo yo ala mo wonu vo enya be ne wonu vo akuke na ku me wonu vo me do motare ke amalek na de kemela gbe mo yo be no ka vedu mi to be vedu na de kemeli ne ma ala no gbogbo tro amele tro subo there is nothing like that and you jole penye gbajiva ya wo yo metimile ta na pomena no nyekpo na jujoro ko beble pin mami ko de tamne mi roku kole yi bele papa mi do wizono Mazal mi amti badibe na je wona gomofo kpo Patrick amaro no ba bia le bi nyekpa mami no fo fila le fo biji ebe mawie wo mi ebe amesia me dejesi amoyo nye trosubola amoyo mawo subola amoyo India so amoyo nye India opre Japan amesia me dejesi be khama un ton lesi yikenye mawugan yi wo mi va kheyame ye apota be bien fie be de wo hie be mawi do mi ame va wo do enti o do mi rora hemolo alo do hie be mi no mawodim be mi akerem u ba bia ton bia gbanto e ma agba manava manya mawie do da onte duro kioda ema konu mo agba mi la mi agba ze mi a oni adunwo oji azishinu ofese azishinu ofa dodonu azishi ofa do woma law order and modus operandi so nu de share eva zengo wa gbogbanjembe ya get adunwaji nwa azuyeto kazu nunya now na ma on hu to dum plagba na kuwa ni okata na sro so numawo ma azu to okay yine kokoga va akagba me na ma wo be he vanyi gba ji a we o ko awenyu o ma wo nyu o de fu no vo dada o le o ma o ga do ga anyi gba ji o na ga na duzo of me ya nya o kata ne wo o na ga na apojizo le o mti akahi na pojizo ma vo fa blave o fa bla ton fa bla ne na fa na go ya po no go na ma do ko aje ba ga do da ngba yi ni o kata ma wo yu play ho na susu be ne va ya ga yi o ji a o so ga program we so ga adewa gba ma be na va wo he manya ma wi ri be na wo ntwe be ya ga yi nu ha o ma ila ya yi o ji so ka agbaga ze ko fa ka passer bladre ko ka ri tawo la yi pe no ya nanai so on te do agba ma na do ina la tatama maka wa do aka ina va do for veji kwa ka do agba iglo ba do agba nya ga on yeglo mo le ka agba ko ga na va yi ba ya mi ha ga na va yi ba ya roze gomema hoje gwade nu sro mi lele wona ya ma ebe no be David agbagba manya agbenye do agbagba o edo agbagba agba na va agba na be va kokoga lagbe ya ma asronwa yia ka zo na do agba yo ba fifi afi na agba do mi la be ne va graph of ji kwa ka zo ngbeto ta la agbagba dom ka ima mi trobe la agbagba dom do agbagba ka do agbagba so amaya on totowe ka razen so strong comme anzaga afon azanya afon ka sro mi nelema ma o ma
yene se soga aji mawu han mawu jiji amanya ni na va ngo afford ko na ma fiere ke ba meditation alone no church hallelujah ji ma mawu jiji awo ebe maka yevedo ponua litegbe amuwedu benyema nola yevena nola lohu akwa obare ina vagbeto anua fefefem havle fefefem pe novio fefefem ina no so gratuit nde shia de wom ne la wa gbe mam ne le kple novio wa gbe femsa yeka maka sharing life. Okay. In sharing your life, when you fail to do it the dokwe ebe maka yevedo ponua litegbe amako ehi na bia ne fafa fam pe novio jizo popo fafa ehi me va wo nyu ali nawo da kazu abi dabi rokyo unti so abi maukata ne de novio unti fifia ehi ne ko iga dia fia la fme jiba ne vanyi gbaja ma wo nyu ka trona va gbugbe wo mawu jiji akata ma manyam na va anoy ko na ma fiare ka anwa for be hallelujah jimalo hariom glo manye yiyo kefia ba abaya fa babia bi mo lenye be ebe kefia ba na mi fa keke amado hia ba mi di ma wolu alo mawu jiji do ha ma la nu ya jim ne la shi ze nu kata fa se mawu le nu de shiare ma mawu hal achi ha na manye no woga mawu hal no vioma na fa pli ma fa pli yo dabi unko dabi rokyo so adona na nye fa enu fa sajirudu na zeshi ofa yema azeshi ofa gbogboma enye nu nya la nyi gbaji ma wo ko jim na le ma e ma wo ma vo afi na ga trode rokyo ale na rokyo fufu ga fuye ya bloga mi ala gba ale na rokyo fufu ga fu afufu susu ofu afufu gbogboma fu afufu mawu nto fu hasi wo vu mawu fa gbo na wa yi hali papa fi na yiro nu fefie jalbe na do ba bia ton do fa o fe ko hie nenye le ga fo ba yi me la sinyo ebe nenye ba ma de kuvo amaku mi nya be na maku a onu si anuvo va o va wi na ma pa ngoli bo anu nya bie mama ebe susuka da magbe na numa o wa amaku ore ai na ku untila ko untila ko untila awo nya mi edo nede de tauntila nwa avoa male untia nede de taunti maganyo makwefu gbe nena maka ko untila ala shiwa mauga yedo awiha ele mawi fa wi ayo yi huka ka fa bladna de taunti a magaton soga wona ne kio ka da wo de ga dadi ayi vie atrobo afla wi so amaya hozoa luvo ayo dogo untilama mi kata ta fo po yin ba yi a o kwi dago mane o koko dogwe ko ali ayina edota avla ko yin jizo popo ta fa mi ba avli awo aka nya avli mau sikanya mayo ina da jizo popo ta fa ni kata na wa yin ba yi o yen nu na wa iga po jizo la me ya fie ga trouble ke kenye nu vode o to ga dagba na trouble o so ga plan na o body ya na ga to na trova na trouble na awie ye na bona fa flega ni kata na wa yen gbegble kle nyaa wa yo so na wa na genetic code ma kwa ma sha ma to genetic code yen nu kala fa gbemo DNA But tu que la me semble que vous cao me plutôt alors allez nous on nous voit faire dodo
on le voit. Fedro do ha ni ha ko da de genetic code man po na DNA man po na. On le voit fedro do nu ma. Yo katane wo yo program no. Okay, papa hafi na ya yira ma papa bien village ya. Kana ma bo kamera nya. Question bia. Alaba so na zo watan yue. O yira nu kala ogbo. Watan yue abiba nu kezo. Le kezo de ya fi odogo. Oba me ni he zo de iji. Le yente over da blogger. Na me we blogger. Onye nya tepa. Ya tefa. Oyo nwole ko tefu no abale ko no blon esi ya. Ah. Betama kuna ode. Vane yide boko bubu bana ba yo nwole ma no nya blogger la to vuvu na me to. No, boko do me ye boko ma to wonu ma. Na yide nu kala ogbo hu dala ogbo. Me ho mi na bo nya hu dala. Nu kala. Oyo mawu na va fo no. Oyo fuma to ta to na va fo oyo ngoli. Maman odi nyenya ya bia malebe nyama gbolomo no a nyanyi mo pote fe koyo nyimo yo ngoli kwe wo te yo ngoli ofuonu yo nyenya te fe nya oyo ni va fo yo okay kama bia bari nenye be amayi yo tro gbova kama vodi abamatwe ko be nye dem ya malete fe yalo ozba ba ju ya mo gbogbo kama manyanya gebe me va kama kwa aw pa na ma develop en size ma kama fa so She na va fa bladrema. Akwa e gasro no ga yivi fa bladremu jivu adema na do level ade. Shika no so chize fa level ade. Hafi na teu ado nku ogbeva yiji. La ba ne ba nya ba fi life na va ma do level ma. Yo bro na quiz shi ba to be akwa. Drolo doga. Ta ocho shieji bama shizagio ano problem ano shizamanu adu ifa akona no zozoga kona kweba oh mi ha obaye we va yipo ga ka generally a umana naga ba na jo suna yire megba adonku ma uma de montio ka amachichiu me ho gadam boboma me ho ni ko ka Ozo gada mauma wo kwe oda moba adu yo dunku ni aoji Simo kuma sa no be bia mbere be zigede ye no sese bo be scientist so o mo ho ma oji so scientist o mo ho ma oji so bo ho ma oji so be nya manya tepo nya yesusu do be nya tepo nya de susu kata mo ho ma oji so ro scientist awa de o pa ni ahio ka kamera nu ntia Omanya ba ma numo katang yo kakam doa ma unte do dadi o so ba ya yewe no discover aka ma unde sha de la nyigba ja ma wo dadi yo katang ba na zanaga ni ha o dadi ho de fia no la mi aba afetuma alo lifama agba numo katang oli mo nu gbagbo nye le jafo ma o dola o le onu nu gbagbo ma o mi aba de gbao alo kria la ya o gba kwa kria la ya o ma o dola ha o jipo ma mi aba divinity ya o alo devia o ye vo ba divinities kaka gba kwa ye ke gbo nya gba kwa divini tia o nuong tonya de gbao yo vo ba archetypes so nu ya nu gbagbo yen le jafu ma o dollar le nemi science and technology o ma ma o po ba o fufu afu yesu so dead o to de manawa yo de gava dare so amana Allo azama mau dola mau vana azza hono mau fili agno agloba tsoni da la fi ko aina no fufu nu ha onye le jafo odidi fa fi agoji nu mau mi aba voodoo awe ma science and technology voodoo awe was a problem solvers okay
bia yire gbepe wona oji mi ajegoma azo ma dibe manda na nyabe wona nye wona ke mi wokosra de sia de ne troga de photo adaba fo blato mi no jiba sere gadre plafa eme mi soro no abaleke papa le no fie mi fie na jagba na wi amade na mare na wi amade yemele ngodo ha gbogbron fie ba wona o mi la yo katanye ganya tananye be pepere un de sia de kala vijiji de sia de vito wa me kala nye kpofia pepere un de sia de kala siwa we na mi nwie hie mi kunye mi apomumu alo mi apomuba mani number yenye 0240 kafralo mi twekam 0243 408086 number ya wa wenye number yake na tun adigara kotoji abale yake novio uwe femi yo ponko wone 0243 408083 Adam nenye bedele mi nko sema jagba na twa mi apo mobile money number ko dar bi apo moji alaba mi apo no kpola wa jagba e ma odare jinye 0243 408086 nenye bebele wona wo mi ne du gala fifila osbenye metenkwe yo nko wa nye nwlo gala benyi chokosra igbo na nyelejige papa mi magakwazo mi gomajege gba alete pa ikene seru nyichwa mi dibe na yijenemi mada selam monti na wazo Peter Val gblin tong to don kone yo gblin ba gblin nu hale mi ashia me gblom na mi be safi vivia de onyo kone de mi ashima ha mai na hodoga mie va o shime ha ma si chiga mi ha o glom le na mia manya ni glito le na mio nya te feng tong to glom le na mi academy ho ya zumi on to mi afa agba yi sesa de bona me va we anyi chiga la benunya ha o glom le na mi fifia ha ma fenunya yemi kode ama o shima ka o kata o tre vivi kan ma shama be ya wo onye yeto ko o trumone ina ba ha ma kata va toto mi va o shime nyate fang tong tole e ale du no la e ha glom le nami doko de zemana mi aba glito to na ga kamaya la manya glito to ya ta to mala hungao Yesu Buddha mawakatanya Muhammad mawakatanya no fiala o vai e o fanu fia o lama o da chi fia o amo fufu renwa mama o kata o zo ga ke o fanu fia klo ha o klogado hungao biazo o kata o jujuga hosa o kata o jujuga gake mau fe zozo ma shikanya flyover nature alo hama yama jujugo amagbeto o kata hosa o kata o jujuga Christianity o jujuga pe Yesu a Buddha to o jujuga Mohammed to o jujuga Mashia ma hosa gaga ma o planu fiala gaga ma o kata o jujuga hama ko anyichige Hosea de kanyichiga akonya Sophia yeva kula rifanu fiafia Yesu anezo fifia fa peton afio ka totoga va yimbanji Yesu kula rifanu fiala o kata kula mo kata kulirua no zo fifia o iga no jafu fa peton afi Yesu ka totoga va yimbanji Buddha o kata o zoga mau fanu fiafia ha glom le nami fifia chikanye Sophia ile katigorogo ka inchiga amachiche o totoga to ya fova ava a kpede bianti mi ha glom la o ka va deji ale be nunyamana ka kakade ha katama vukaka fa peton afi Abraham no vio ga totoga agbo
ale be wogadze egɔme megakɔe da asi no wogatrɔ ge ema ko dzi xamenɔ ge ke míemetɔwo tsitsim amewo gegem ɖe mawu me amewo dodom ahatɔ me yim nenema xexea me ƒe ɖoɖonuwo le ma nyitsɔ míegblɔe be nane dzɔ ɖe mía dzi eye colonialism ma yi hã nufefea ƒe akpa ɖe be yevuwo nane sɔ gava agli míeʋawoe ko wova gli mí hã gake ɣeyiɣia ɖo be míagatrɔ ge ɖe aƒe xoxoa me nu hawo mía tɔgbuiwo nya tso Mawu ŋuti hafi yevuwo va gli ko míeva zu atsuƒiwo wotutu ɖe ave gãwo me dzomovie atsuƒie dzomovie ge ɖe ave gãwo me dzomovie atsuƒie dzomovie ge ɖe ave gãwo me wotu asie woge ɖe ave gãwo me tu asie woge ɖe ave gãwo me dzomovie atsuƒie dzomovie ge ɖe ave gãwo me wotutu mie ɖe ave ko yevuwo va le ava nu keke abɔ leke míaɖoa wotutu mie ɖe ava me míaɖoa wotutu mie ɖe ava me ko míehe dedodo ge ɖokui gake ɣeyiɣia ɖo ede be míaɖo nu hawo mía tɔgbuiwo da ɖia míagale woatsɔ hafi míete ŋu xɔxɔ kpɔ ge labe ɣeyiɣi gã hã gbɔna ede be míaƒoƒo mía ɖokui ƒu adze si nuwo ƒe sewo adze si nuwo ƒe ɖoɖonu adze si nuwo ƒe zɔzɔme hafi míete ŋu avua me to aɖo míegblɔ be eye yevuwo va hafi woava mexlẽ nu ya na mi tsɔ xoxo papa megbɔna eɖem nenye be ne le míekpɔm adzagba be document ma dzagba be ne aɖui la míaƒe screena dzi ale be enu yi ke agbalẽ ke papa le nyitsɔa ame sia ame yi ke di be yakpɔe axlã ne koe da ɖe screen me dzi ne eɖem ne koe da ɖe nu ya dzi ne mi ale be ne nanɔ nu ƒoa dzi mi ko ame yiwo be yewoanɔ kpɔm ma woanɔ kpɔm mexlẽ na mi tsɔ xoxo be yevuwo ɖewo ɖui be yewoava gli mi ne yewoaxɔ míaƒe adzɔnuwo le mía si ana míatsi bome wotutu mí ɖe ave Beatrice dzagba be eɖem ne wòashow document ye gblɔ papa le ne mi ame nye nu ale be míaƒe nukpɔla woakpɔ enu ye gblɔm wole papa to anɔ dzi so eye woɖuia woɖui kplikpa wo yevuwo katã vevietɔ Europe ye wo nu ma ɖe mía ŋuti ale be woɖui be yewoava woɖui be abe ale mexlẽ na mi be edze be yewoagli mi axɔ míaƒe xɔse mía si axɔ míaƒe gbegbɔgblɔ mía si axɔ míaƒe hadzidziwo mía si axɔ míaƒe mawuwo mía si agblɔ mi be míaƒe mawuwoa mawu maɖinuwo nye zizabokɔwo nye ko ne míade tagu ne yewo ne míede tagu ne yewoa ke yewoate ŋu axɔ míaƒe adzɔnuwo mía si ema le lia watu anɔ xlẽm ale be wakpɔ nya gblɔm le be nyateƒe wonye so agbalẽ ye ma Lord Macaulay 1835 ye ma le dzi afi ma godzi ye wògblɔ nya ma ne Britishiawo gake menye woawo koe o Jamawo hã woɖui kplikpa Frenchiawo hã woɖui kplikpa the Catholic Church woɖui kplikpa so wo katã woɖui be yewoava agli mi kple woƒe xɔseawo ne míede tagu na woa ne yewoaxɔ woƒe nuawo le mía si emama ye wova nu gbãtɔwo wɔ nye be woɖo tsɔtsiwo na mi emegble yi tsɔ xoxo be ehe woyi ɖe wova aŋlɔgãtɔwo gbe be woxɔ go gake agɔwo dze nye be wova do sɔ̃ dua me eye aŋlɔgãtɔwo be nyigblã ko ye dɔ nyigblã le sɔ̃ dzi ta ma ɖeke mega sɔ̃ do egbegbe hã ma ɖeke medɔ sɔ̃ ŋlɔ du me ale be wole wo gake wotɔwo le Gold Coast afi godzi wova xɔ na wo wodzo yi ɖe Peki va 1847 va ɖo sukua kple tsɔtsia kple suku
va y de 1853 on va que ta va y de anyako ho soko kak missionary worker nka nya like me okay church pla ni ododo sukudodo de of yigma ma numa wo gba ahe wo numa nu he wo wa nya ba nessa haraka le grilanchi peto ji pleki na duome le Africa yigba ji l'America gbegbe ple fupo gere fuji afishi gbegblin le miele nubla nuli mi va mi hona mi nu yui gede wo sogbo le nu to ma o me anyigba ya nyongu toga ke ama o gle ma u fe do me nyo